namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel, yeah, of course nimhleta ikhala la murhangaphandle Benny Mayengani the president, loyi nga ta hi khe hi n'wi linka of course na Nsuku, then from there ta hi khe hi ya of course ka DJ Gift ku ndleka hi ri manjeni, producer of course ya Usongo Best Post, and then amakumu of course ta tlhetela hi King Tshinya Vantshwa of course loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na Benny Mayengani the president. Yeah, so ka of course ra ti 21 ta January no ni fanele scroll ka account ya Benny Mayengani the president, no fika ni vona ku postiwa swilo swo karhi la sure vo tala hi confused ku na mani ri confused what's happening, hi fika hi vona Benny president of course a fika a tsala kahle kahle swo hi boha na mina ni votile, a tsala ku Team Nsuku, then a vekela na that link in there. Okay, so ku ndleka hi Master T, so there is a lady called Nsuku Mabunda, vele na xivongo ma swi twa, Mutsonga wa ku hale kaya vele. So this lady is like a show called Big Brother. I don't understand this show. How we tirhisa ku yini, hence ni nga voni no vona, I don't watch it. Mara mhaka lewa. So mara i la mara mhaka loko hi representing as Gaza. So lexi nga ku endlekeni sweswiwa ku na vanhu vo karhi va nga nominatiwa va 6 including Nsuku kwala ta leswi ni swi vonaka kwala. So nomination league i mahungu yo biha swinene. I'm not sure if vanhu va aware swo i mahungu yo biha swinene because loko kha ni ya hlaka Big Brother na fikiri vona va fika tsala ku 6 housemates have been nominated. Maviti ya lava kwalano including Nsuku. Va will be facing possible eviction at Sunday's live show. So hi Sunday ya leyi taka yaleyiwa namhlanje i 21 swo ku hi ti 26 tani swi swi vona kwalano ya hi ti 26 ta January ku ta kha ku na vanhu lava nga ta evictiwa. Ku evicta it means ku susiwa ka show. That's what basically they are saying. Ku na vanhu lava nga ta va kha susiwa ka show ma yi kuma yena mhaka leyiwa. So very the votes ti ta kha ti close of course hi Thursday ya leyi taka yaleyiwa hi 9 o'clock. So kahle kahle la reason yo va hi khe hi votela yena Nsuku la hi votela ku ri a nga humi eka show, a kumeka a remain in the show hi leswi hi endlaka swona. So ku vota ka ku swilo swa simple ngopfu tani kha ni mi komba guys, mo teka 10 minutes of your time hi mi rhandza ku Master T a hi n'wi sapoteni ku a nga humi ka show because wa hi represent as Gaza. So all we do hi pressa link leyo of course yi nga kokwala ka page ra murhangaphandle the Benny president Mayengani kwala tani ni swi vona kwalano. Loko u n'wi zonda Benny Mayengani no problem. You can simply search Big Brother Mzazi Nsuku ka Facebook. Or ni vekela link ka top comment. Okay, ka top comment ni ta vekela link swi ta tlhe swi olovisa na swona, but you simply search and then fika yi pressa that link, and then from there ku va a matter of following the steps. Loko se hi pfula link liya ku ta fika ku pfula a new website loko ku ri a wu se register vele, then you scroll down u ta fika i n'wi vona Nsuku luwa a nga na xilo xa red enhlokweni hi lowu Nsuku lu ma n'wi vona hi ye wa lowu Nsuku tlhelo na vito ra yena laha hansi ka yena woluwa xi xa red luwa a henhla ka misisi, and then from there you will click register if a wu nga ze i register vele. Sweswo ni swi teka from a position yo a mi nga se zama register, and then swi simple swin'wana ku va i tsala vito ra wena i tsala xivongo hambi wo hemba as long number phone yi kota ku va yi verify, i tsaletela swilo kwalano, i tsala email ya wena, i tsala province, i tsala the year of birth, i select na gender, swilo swa simple ngopfu as long number phone yi fike va yi ri valid number phone because va fika va ku sendela na OTP ka yona. Then leswin'wana ku follow the steps, even then u ndlela password ya wena kwalano u nga yi rivali ku wa ta yi tirhisa. Then leswin'wana laniwa hambi u fike a submit ka terms and agreements laha hansi ntsena swi va swi ri kahle hi sweswo ntsena. Ma vona mhaka leyi swilo swa simple swinene, and then from there yi ta nghena code liya on your phone. Hopefully ni ya hide number phone ya mina la ni nga xanisiwa ngopfu hi sweswo, and then yi ta nghena phone i fika i yi chela laniwa hi sweswo. And then from there if I accept terms and conditions, ku pressa la ka xibokisana xa white lexi i veka la tick, that's it. Ivi i hetini then you click continue, even then se i vota manjeni xi ta va xi tsale xi-1 la naswona xi tsale xi-1 wena i tirha ku presetela plus hi votela Nsuku ntsena hi votela wun'wana vele i presetela plus leyi nga la i pressa yi ze ya fika ka 100, that's all you do. I presetela yi ze ya fika ka 100, that's all you do. Then loko se yi fikeni ka 100 vele i fika i click a vote hi ku a nga humi Nsuku hi leswi endlaka swona kahle sweswi, then you click vote sweswo swi helerile just like that. Ni yi ta ku kombisa ku hawu hi tini ti-votes ta wena, mara loko ku ri of course i tlhe i na a DSTV app ku tlhe ku na ti-steps hala leti nga ti endlaku na
swi straightforward mi ta zi yi kuma na vanhu va ti-DSTV mani hi ta hambi voti hi vona so ko va ndlela yo va i fika i loga in ka my DSTV app ku na app leyi va ngo i my DSTV app yi koka Play Store and then i fika i loga in and fika make sure like na details ta DSTV vele that's it fika na details ta DSTV ku pfuka ku tirha tona la then loko heta swi ta fika i tleka ndeka app ku na a section yi nga tsala ku manage fika i tleka manage and then from there fika i tleka explore loko heta ku tleka explore kwala ndzeni la ta fika swi kuma la nga tsala ku ti-contestants even then fika i pressa ka ti-contestants even then fika lava nsuku i fika n'wi pressa then ya yi ta la details ta DSTV even then i n'wi votela swilo sweswo mayora mhaka leyi and then of course hi khe hi hindza and then of course khe hi ya ka DJ Gift a ta ku na mhaka na yena manjeni mani ku ni ta ka DJ Gift so a mina fika ni hlamala hi post a nga fika yi tsala ka siku namuntlha of course ra ti-21 ta January a nga fika tsala ku Unvaki Studio 9 a ku tinjamba ntse even then a fika veka la studio lexi mina vheti ni swona ku DJ Gift i xele ku studio xexi mi ngo famba mi hi chansela mani swi vhete swi ni tsundzusa Psycho yi tshame yi swi endla swilo swo fana na leswi mi nga ma hleketa yi tshame yi tsala this post yi fika yi tsala ku Psycho Independent yi ku ama 50-50 yi ku 4 ways as you can see kwale yi veka la studio lexi na a yi hembini vhele so na DJ Gift is the same thing leswi swi nga ku ndlekeni la I mean like if Studio 9 vhele xa exista wa nga vekeli xona so ku va ku ri ndlela yo deceive a ni tiku va kha va swi ndlela yini manjeni of course Master Tish kume khale se studio lexi ku xa mani so of course studio i xa Austin Canon as you can see walo i kona ka Instagram ra mhaka leyi so sweswo as you can see moxo is the same studio tani swi mi swi vona kwalano so image leyi yo downloadiwa leya DJ Gift leya ivi fika yi vekeriwa so a ni tivi mina I don't know a nga zanga a ka studio lexi DJ Gift ku hi hembeleni for his own reasons and think why because studio of course she based in USA so i nkarhi munhu a USA mara vanhu va Xikwembu mara i nkarhi mo so caption of course yi deceptive yi very deceptive caption leya DJ Gift of course a nga yi fika yi vekela la so kambe binsalo i based a Nashville hi leswi i based a Nashville loko fika hi search la fika hi kuma ku yile USA kahle yile USA yeah where is the capital of US as you can see kwalano so antuku i nkarhi mon USA DJ Gift so I read DJ Gift so as you can see ndawo kona ili kwale USA la misa lowa producer a kumeka kona so DJ Gift yo ku hembeleni so I read and then of course he heta like King Tsinya vantshwa of course hi linkako na indlu ya Ben Mayengani the president sweswi ni kwala ka president ma ku vona na column A leyi nga laha tlhelo leswi vitiwaka ti-column leya column B na C loko mo languta kahle la nga na ti-glass letiya ku la ku va na swimming pool laha ku tirhaka misa luya laha ye le henhla leyi ya ka public phone swimming pool yi khida hi munhu un'wana na un'wana ya ka the public phone so ku loko mina go sho mhaka leyi fika hi tisela ka Master T manjeni ku la ku va na a pool even a henhla it's crazy guys it's crazy swa kala haleni man swo majoni so like mina tala swi vona even ka ti-movie vele okay a ku ta tsinya public se ku ta va na ka private number hala site ra hala di private number ya loko mo languta Thailand leyi la ka murangaphandla va ri 1.6 hayi ku lukudla by 800 hi swona ne nkulukumba loyi a nga lo koma mangwani i ringana na Thailand yi le yini long base 1.6 xi xikulukumba ngopfu mi languta na laha hansi la ku yi le njhani mi vona ti huma kwini ti-Thailand lete bro to odiwa i va ordered to odiwa va ri a ti humelana ti kumeka a ti hadiwene mi tshama hlangana yo vhele yoso na va twa vanhu va ku president yindlu ya vona a yi heli yindlu i lovola n'wananga a wu heti
hayi into yambhena president yokulu ngopfu loko se ni zama ku yi examine guys it's too huge because a ri ma swa ku loko dawu lediwa la hansi dya ringanana it's more like i madindlu ya mbirhi ya kulukumba yo ndlala so like yi kulukumba ngopfu leyi kulukumba ngopfu that's why yi nga ri ku heleni so hey a ri hetsi ku beni manga hi swi nga sungula lava ku swona but ndlu leyi kahle yi unnecessarily huge a swi nga bohi yi fika yi va yi kurise leswi ya ku lola ntiyiso a swi nga ze swi ri ku boheni at all yi kulu ku hindza mpimo that's the main problem with the house mavona mhaka leyiwa so swi ndla ku na loko swilo swi endliwa mi kuma swi costa mali yo tala swinene ku fana na tiles ta durha tiles guys ta durha swinene ayiwa matirhoma ka tikumi kha yi costa swin'wana swo ma 20 something thousand so vona dindlu lediwa swi dinga kurisa swona ku va a vekela ti-tiles ka yindlu le henhla na le hansi swi ya n'wi costa mali mo you get it mali yin'we yo tala hi ku hindza mpimo yi tele guys yi tele like it's too much man vo north vo ma 300 and something thousand kwa hara fana na wena hi le ku lovoleni ka nsati na namuntlha a wu se heta so tiva ta wena hi ta tiva ta hina hi leyi tiles va ka va ti vona hi leti ti lo luve so niya hala sweswi ala kun'wana va ti vona ku ti yimise ku yini se ni ta kota ku famba ni ya le tisilinini le se le isilini le I'm sure maka ma yi vona ku hi le henhla leyi ku yi fambe njhani hi leyiwa hinkwayo yoho leyi hinkwayo ma yi vona ku tsutsuma silini ntsena hinkwako la wa vona a ni mira yi le ku heleni yindlu hi leyi esilini as you can see I think selini already like I updating ka master T so hi sweswo guys the main issue ku yindlu yikulu ku hindza mpimo so swi ta ku swi na loko se swi fika swi ndiwa swi teka nkarhi wo leha ku hindza mpimo because yi huge na loko yi fika penda ya teka nkarhi wo leha so unfortunately hi sweswi murhangaphandle yi nga decide swona even then ha ku matentsana yi tlhe yi gonyisa kambe yi tlhe yi ku triple so ayo bela ku khanya manjeni so a redzi hi leswo hi nga vula tani congratulations to him loko se yi kha yi phusheka ku hopefully yi hela lembe leri hi phela se hi khale manje ko ku vhela na yindlu ya hina ya hava right yo complain so ku la ndwa na phulu na henhla ma swo ku swo yi va yi that's why mi kuma ku swi teka nkarhi na phulu le henhla plus na ramp leyi nga le tlhelo yi teke nkarhi mi swi voni so a redzi leswo loko ku ri amukeza subscribe anda kombela mi klika subscribe bafethu mina swakudya na swi vona mara ni lava ku yi sungula hi khongela nyama swi va kule ngopfu bafethu Yehovha xikwembu xa matimba lexi nga matulweni na ku khensa wena n'winyi wa ngati ya wena hi halakele hleni ka swakudya leswiwani Yehovha xikwembu xa matimba onge u nga tsundzuxa majaha lamambirhi ma tlhelela ndzhaku leswi a va ni kholerisa xiswona wena n'winyi wanga va tsundzuka leswi a va hamba va ni kholerisa xiswona va hamba va ni hlekula loko ni nga ri na mali swakudya ni xavile kambe swi famba ti endla u nga ri na rhanga va tshunele tlhele ka vutomi bya mina va tsuvule wena n'winyi wanga va tsuvule wena xikwembu xa tilo hi vito ra matimba ra Yesu Kreste n'wa Nazareta a va suki